Nyan ahlak orang mukmin husnul hadis idza hadasa. Bagus mo na banta. Husnul istima idza huddisa. Edi ngaki mo ni bantai noreng. Coba noro akoy cakoy. Kan bada orang ngabanta guru berara bu abanta. Bada orang ngabanta. Segini ngaki noro akoy cakoy ke. Lepas jora tahu ke biro. Orang ngebetari ya tahu, orang betari ya tahu. Jora tahuan benone. Aroma ke siapa tak cermet loh. Pangocak kedibi lah. Tak pengampung aja. Jadi min akhlakil mukmin, akhlak orang yang beriman itu apa? Husnul hadis idza hadasa. Wa husnul istima' idza hudisa. Teti berharap mun mbian ibandai noreng ini ngage. Oh engki. Engki. Magila ta engki lah engki. Mbian magila na ngerti kalau engki. Oku gula enggak lambak ki madrasah aliyah. Gula pernah andi nilai baktekki matematika gara-gara sakut aunggu. Ongkuan. Cagulan di guru nyaman Pak Jupri. Pak Jupri ini ngajar matematika. Bi gula tanya aki jawab kroco gula ban guru gini. Mai aja Pak nilai gula Pak gula tak tahu. Engkau lebur ke anjele lebur aunggu nrole kok. Ongko mangken beliau ni bade nguling tahu ning sehat nama betan ke beliau. Asal ring keraksan. Guru gula ni matematika. Tetap keng makin nerangaki matematika, nerangaki tentang bab tauhid luar biasa. Area matematika alam angkasa kan. Ini kenapa begini ini sampai jadi kali 4 bisa 4. Karena dalam tauhid, dah iya. Oh, manfaat doa ke tauhid kan. Jadi gula jangan melebur gula onggo, makanya tak ngerti onggo gula jadi. Seneka gula jadi. Lebur guru bah libur ke gula. Dari lebur ini beri nilai tak kita mu. Gara-gara onggo, mana ya. Jadi mian mun bade kiai nerangaki marin ke holin nerangaki. Lah onggo deh. Kon saponi kayak deh. Makanya tak ngerti no. Guru si madha buku besar. Ajo rai ki dingaki. Padahal tak ngerti saka. Ban aunggo. Iya gitu. Apa mau aunggo? Mapungaki ai. Ngerti ban? Ya. Embian tangi dingkaper. Ja idkhalus surur ala qalbil mu'min, ala qalbi mu'minin. Nikah adalah kelakuan paling bagus setelah iman. Mabunga orang ni kan kelakuan paling bagus. Mabunga orang ro. Jadi mian makila tak nyaman diberi nasi ro. Leman menyaman. Saya na corona cen. Sanda mo yang mulai bahaya rasa iman saya musa. Oh macet dia ni. Papa kuat tak ya, canda mo iki buru tak ya kuat. Mak mo tak nyaman tak mo. Apa keng nyinggung tak ya? Apa keng jadi bekal keng anu bederem tak ya? Njok ngena keng lebur kacen doang. Nyaman tenang. Ente bang bayar dan orang kan? Nika banyak gulu anu ni gigi. Kalau kan perasaan, cabut dah boleh. Malah boleh. Bade kiai je sapra. Haddam ni kan keluar kopi, pak kalau pai dia beri gula. Engke, yang gula tak ngapa, lah bola ni syuting. Tak nyaman, bola bangsa guru ni. Kopi no. Tadi kiai mana kan minum kopi, ya minum kopi, papai. Teh beri gula. Indah suka kiai gini, masuk ke dapur, sampai dia masuk ke dapur bahan debu. Gula na berde. Tokorjot si Adam. Aduh. Tak beri gula. Keng kiai kalau mau tenang, makai tamu, tenjok tako ke kiai. Tadi nis memanis pakun. Orang rasa mimpa. Jadi, amian ini guru makai lagi acen guru lah tor. Saya mau baru seneker, kalau berempat masak gila. Sial. Kalau dua malam mereka, oh ya, Arab apa mas? Arab.
Taruh. Mga kaning sekonni mah. Kaburu lek kantor ta kono top. Toro na chen gelo. Mate pagmamian mangu jasa ni ka. Matila chen dai bola kentro anak ya boleh. Bo. Bo. Mun babinin babangan mangu ja. Mun ibaki mayu. Mangu ja apa kan? Isa kubaan mo na terus bini boleh. Cuma ke kotor anak. Aduh, palang keberadaan gitu. Mangu ja ada iya ban. Ya mama ban ko ja ada iya. Hendak terus ya tokar mah.